Yeah, alright. Hii ni episode ya kane. Reka dutangire. Nuko dutangire my friend izi. Nabwenga kabakise big bossing. Aya. Murako ndibutsa yuko kuhera kakanya filime zacu zose murazisanga wa eshatu akadomo igiti.net. Aya, right. Nuko dutangiye. Tumemchekea sana. Uyu mushenzi tumaze turimo turamugendera gahoro cyangwa se turimo turamukinisha rwose kabisa. Sasa uno mwisho wake. Uyu munsi rero niwo munsi we wa nyuma. Nenda kamalize kazi. Genda urangiza akazi sha. Murabibonye? Tumemchekea sana. Tumaze igihe cyane abona yuko turi kumukinisha. Uyu munsi rero sasa uno mwisho wake. niwo munsi we wa nyuma. Nenda kamalize. None sha genda umukore makasi. Malize kazi. Agira gutya. Cyangwa gita mu idirishya. Murabibonye? Kiragaruka. Ikigaragano. Yewe boss. Nimeangalia kote. Ahantu hose ndamuhize. Ndamubuze. Ila ariko najua sehemu alipo. Ndabizi ahantu yagiye. Nakuachia wewe ikazi. Ataka kazi ni wewe nkahaye rero. Hakikisha alioni giza la leo. Ni ngombwa uyu munsi rero ntarare uno munsi. Kibaragenda. Ya kombo umusore wacu ari hano mwirimbi. Ari rusororo. Ajyaza akiyicarira agatuza ngo agatekereza uko ari aha hari ikimuri inyuma. Yewe sha cyaramukubise. Kije kiri kumwita ngo yemuko. Mukobwa we maragikubita. Musoro afite ibigufu. Gitangira kurebuzwa hirya no hino. Jirani. Yewe ni umuturanyi we. Nagiye kukuona kwenye mavazi kama haya. Ntago expectingaga. Hariya ku expectinga mu kinyarwanda ni iki? Ntago nibwiraga yuko ndi bukubone wambaye iyo myenda. Iyo myenda ko isa neza. Muganga. Kumbe wowe uri umurozi. Kirisetsa. Jirani. Muturanyi yewe nyine urebye urabona. Mimi ni msanii. Ngende umuhanzi rero. Tulikuwa tunaigiza. Sino kuvuga ngo ndi umuhanzi gusa. Ndi umukinnyi wa filime. Nilivyokuona. Rero twari turi gukina hara hirya niho hari seti. Nanije nikutisha kidogo. Rero maze kukubona kuko ngiye bampaye role yo gukina nk'umurozi. Ndavuga ngo nkubonye rero ndavuga ngo reka nze ngutera ubwoba ho gato. Nikuigizie. Ariko nyine baraseka. Uri umukinnyi wa filime. Yego. Ahubwo reka ngende. Baraseka. Mugenzi ubuze uko agiragwa neza. Cyabuze uko kigira nyine. Sawa. Aya sawa nyine ntaribi.
Yeah. Tugaruka hano ninjoro mu nama yabo. Gusa wibuke uyu mukuru wabo yari yabwiye kino ngo uyu munsi ntarare huriya muhungu. Nimesikitishwa sana na kifo cha mwanachama mwenzetu Juma Jicho. Ati nukuri mbabajwe cyane n'urupfu rwa mugenzi wacu Juma. Na nina imani kifo hichi kimesababishwa na ukijana anajifanya mwema. Ati kandi ndabizi runo rupfu rwe rwatewe na karagahungu kigira ku Croix Rouge na Ferrouge mtaani kwetu. Yeah. Kumula kumaliza yule kijana nilimpa Mwakatobe. Ati rero akazi ko kumurangiza nagahaye uno muhungu Mwakatobe. Mwakatobe we byagenze bite? Na imani umelitekeleza. Ati nizere ko wabirangije. Kweli mkuu. Ati nukuri rwose bosi. Kazi ulionipa nimeifanya. Ati akazi wampaye nagakoze. Lakini sikufanikiwa. Ati nagakoze ariko sinakarangije. Yule mtu ana nguvu za ajabu. Ati uriya muhungu afite imbaraga shahu wa muntu. Afite imbaraga. Kilichonikuta. Ati cyo naboneyeyo Nashindwa kuelewa. ati kimeze nk'iki mbwaboneye inzega. Alivyonitazama tu Ati ukuntu yandebye byonyine nikajikuta niko chini. ati nje nisanze hasi. Oya ari kuvuga ibiki? Kwa amegundua kwamba yeye ni mchawi. Noneho bivuze ngo yamenye kuri umurozi sha? Hapana. Oya Nilimlagai. namubeshye. Nikamwambia mimi ni mwigizaji. Ubundi mubwira ko ngenda umukinnyi wa filime City Maid. Nilikuwa naigiza. Ati twari turi gukina City Hunter City Maid. Hivyo basi Ati rero bivuze ngo nilivyomuona tu. ati je namuboneye nyine kuko twari turi gukina filime namubonye Nikaenda ngo nkajya kumukanga nuko namubwiye nyine boss. kidogo. Nuko namubwiye kabisa. Kwa hicho alichokufanyia. Sasa unahisi hajagundua kwamba yeye ni mchawi? Ati none sibyo yagukoreye byose. Uvuze ko yakurebye ukidunda hasi. Bivuze ngo ntiyamenye ko wowe uri umurozi sha? Oya. Sasa basi. Ati noneho rero Niacheni mimi lijukumu nitapambana. ataka kazi rero niba mwebwe mwabana mwe kabananiye njewe ngiye kukikorera. Umurozi mukuru abyigiye kubyigiramo. Back is a big boss. Episode ni ya 4. Mbibutsa ko filime zacu kuri ubu zose uzishaka wazisanga Kwa nini uliua? igiti.net. Ili nibidi nifanye hivyo. Atese kubera iki wa muhungu we kuki wishe? Ati byabaye ngombwa yuko mbikora. Kwa nini uliua? Kuki wishe? Ili nibidi nifanye hivyo. Ati nta mahitamo nari mfite. Ilikuwa sina namna. Ati kubera yuko nta mahitamo nari mfite niyo mpamvu nabikoze. Lakini unafahamu kwamba unapoendelea kuua basi unapunguziwa siku za kuishi. Atari kuribuka yuko uko ukomeza kugenda wica abantu ariko nawe minsi yawe yo kubaho igenda ikabanyuka. Au watu ambao unashindana nao kupaswa kushindana nao. Atabo bantu muri guhangana nutwana kuri wowe sha nukwiye kwirwa urwana nabo rwose. Kwa sababu hawakuzidi hata mara 10. Atabo ngabo wowe ubarenzeho inshuro zirenze 10. Muda mwingine unatakiwa kuzuia hasira zako. Ati rero rimwe na rimwe ni ngombwa ngo uje wirinda urinda umujinya wawe wa muhungu. Sawa. Ati nta kibazo. Yeah. Pia bado unaishi pale? Atese biti uracyatuye hahandi nyine? Yeah. Sasa mbona si uone utofauti wa maisha yako ya mwanzo na ya sasa? Ese sha ntawe uracyatuye muri Ndagaswi
bite niko itandukaniro ryawe wa kera n'ubu ngubu itandukaniro ko ntaribona bite? Kwa sababu nilitegemea ati nitegaga yuko nari nzi yuko wenda byibuze kwa jinsi ulivyo sasa hivi labda utakwenda kulambata Amerika. Byibuze nyuma yo kubona amafaranga byibuze uzajya ugenda ukiyuhagirira muri Amerika ukarya ranch muri Australia niko Dubai akaba ari hoga ibirenge. South Africa. Afrika y'Epfo ukajya oya Afrika y'Epfo se reka tuyikuremo Lakini utofauti wako mkubwa ambao ninauona kwako labda ni kubadilisha tu suti. Ati ikintu rero cyonyine nkubonaho wahindutseho sha wa muhungu kwambara nibyo byonyine mbona uri guhindura gusa. Kwani unajutia maamuzi yako? None se sha bundi ujya wicuza impamvu wakoze ibyo wakoze? Sinzi ngo nibiki yakoze. Sidhani kama najutia maamuzi. Ati hoya nge ntago nicuza. Kwa sababu hata ngijutia siwezi kubadilisha. Ati kubera yuko niyo nakwicuza ntacyo nabihinduraho. Banze umungu ari inshuti ye ariko sinzi abantu bahurira mu irimbi nyine. Sinzi akazi bakora. Turaza kubyumva kubimenya ninjoro. Zina litata None sibyo nibyo ntago nizi ndimi z'abarozi ntago nasobanura hano. Zina litata litata uzelimata aya. Mugenzi baje kubakuriye noneho. Tumekuja kwako tunahitaji msaada. Ati boss mukuru. Wibuka uyu nawe bamwita boss, uyu uri kuvuga nyine uyu uri kuvuga bamwita Gipara cyangwa se Kipara mura aka mazina muzajya muyibuka mpaka tuyirangije. Sawa yitwa Kipara. So Kipara nawe urabizi ko babandi baba bari kumwe nawe bamwita boss. Rero hano baje boss nawe habo yatangiye kwita boss ngo boss tuje hano ariko dushaka ubufasha bwawe. Kuna kijana anasumbua akili zetu. Ati hari umuhungu uri kudusumbua cyane uri kudutesha umutwe. Na mpaka sasa tushampoteza mwenzetu mmoja mkuu. Ati n'aka kanya tuvugana hari mwene wacu cyangwa mugenzi wacu byamuviriye mu rupfu. Mkuu. Ati nukuri boss. Tusaidie. Nukuri dufashe. Tumefanya kila mbinu tumeshika. Ati buri kimwe cyose twagerageje gukora nta kintu na kimwe twabashije gukora ngo bikunde. Yule mtu ni mzito. Aturiya muntu arahambaye. Wa moto mkuu. Nukuri pe numuriro wo kurebera kure. Fanya kitu mkuu. Mpelekee moto. Ati turakwinginze rwose bosi. Rwose uriya mugabo nawe gira icyo umukoraho. Ni kweli kabisa mkuu. Ati nukuri bosi. Kama anavyosema mshirika wangu. Nkuko abivuze. Tunaomba msaada wako. Turagusaba ubufasha bwawe. Nileteni unyayo kijana. Ati munchakire. Ajya unyayo ubwo nikira. Ako kusinga. Munchakire umusatsi we. Niweze kumaliza kazi. Ati kugira ngo ndangize akazi ke. Sawa mkuu. Ati sawa. Babatumye iki? Umusatsi we. Tata. Aya. Zina litata. Ngenzi wibuke mu bintu bijyanye n'uburozi. Abarozi bajya bagutuma bakagutuma kwa incakwaha z'umuntu ushaka kuroga. Kuko yakaje hano ngabo bicaye ahangaha imburamukoro gusa. Wibuke bosi wabo yabatumye iki? Yabatumye aho yakandagiye. Salama bosi. Ariko nyine kubera yuko nsinzi uko twabivuga mu Kinyarwanda kuko ntabyo tugira, reka tuvuge ko ari umusatsi nyine. Ariko nyine ubundi mu Giswahili bavuga yuko unyayo ari ahantu umuntu aba yakandagiye. Rero kiriya gicucu kirenge kiba kishushanyije
Fanyia sio vizuri bwana. Kila siku unatusalimia ukiwa kwenye gari. Atariko boss sha ibintu dukorera rwose nabyo. Oya. Ntagari byo. Ati buri munsi nuko dusuza wibereye mu modoka. Zibuze nawe ngwino rwose dukore mu ntoki va mu modoka. Hebu shuka kidogo leo. Ngwino rwose dusuhuze ngwino. Mkono wa baraka. Waungwana usalimiana kwa kupeana mikono. Ati abantu b'abagabo basuhuzanya byibuze bakozanye mu ntoki. Mikono kidogo. Ati ngwino dukore mu ntoki byibuze ngwino. Ini makapuku mazumbukuku ulimwengu huko. Ndio bwana tupeane mikono. Ngwino dusuhuze. Wibuke bafite icyo bashaka. Arasohoka. Uko yagasohotse? Wibuke babatumye iki? Babatumye ngo bazane itaka ryaho yakandagiye. Rero nawe mu gusohoka nta kindi yakoze. Dore kuzurebe. Avuga ngare ndeka nsohoke nyine nze basuhuze. Uko yagasohotse nta maguru afite. Kwa kinara Yesu. Ibi ni iki? Nta maguru afite. Araza. Birikanga. Cyarirukanze. Kandi ngo byashakaga iki? Ngo byashakaga ngitaka ryaho yakandagiye. Nyeka kari nuko episode yacu ya kane irangiye. Imana iwe umugisha. Yari Papa Haris. Filime zacu n'uburyohe.